Father Joed Mutok, kaya Bene Rev Jan Henry Yutok. Saya
King lagyo ning igpa at ning anak at ning banal na espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakiagom ning banal na espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya ka antimorin. Maya pa bengi po kay kayungan. Maya payabak po amo. At syuta na po king kay katamong kapitungaldo, ning kay katamong pamagsimbambengi. Buring sabyan, apat na ngaldo at Pasko na. Nya kariting kaurasan, kabang sasadyata na rin kay katamong sarili, pasibayo anya waran tayo pamu, ing pakalulu, ampo ing lunos ning nga pong Ginoo. Ikang mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ikang dinatang bamulang ausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wanan ning iba, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos amayupay ang totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa Ginoo, tapukanan mula king grasya mo ring puso mi. Bani kaming beritana na ning angel, king pamikatawa ng tao ning anak mo, king kapamilatan ning pamaylasang buang kamatayan na, apang intuliran mi namang miras king ligaya ning pangasubli ng mepye. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Mekias. Dapot ika, Belen Efrata, ang pekamalating diling pamilya ng Huda. Manibat keka, mibay siya itang ipalto kong pamuntok amiral Israel. Ding pipumpuna na at tataluntunan na la, penibatan king mga paunang panahon. Karing aldo amalambat ng milabas. Uli na nita ing Ginoo painggulutan nala aga king panahon na mga nakya itang babaeng miraramdam. Kim panahon na ita ding makatagan pa karing kalahin na makaugse karing aliwang lugal. Miyagom lang pasibayo karing sarili rang kabalen ay Israelita. Potang datang ni iya ing maging pastul at sumese king kanwana. Kambening sikanan ning Ginoo, kambening kamala ning lagyunan ning Diyos, bibye-bye lang panatag ding sakop na. Pablasang manibat kanita, iladlad na ing kayupayana, angga karing sepo na ning labwad. Iya mismo ing maging kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
O Diyos, ibawi mo kami, king lupa mong aslaganan mo kami, at mga ligtas kaming tune. O Diyos, ibawi mo kami, king lupa mo, aslaganan mo kami, at mga ligtas kaming tune. O pastol ning Israel, tingiran mo kami, ikang makaluklok, baboring kerubin, sunlag ka. Gisingan mo ing upaya mo, datang na ka, ban mo kaming iligtas. O Diyos, ibawi mo kami, king lupa mo, aslaganan mo kami, at mga ligtas kaming tune. O Diyos, alubos mayupaya, misan pa, balikdan mo kami, at iba't banwa, sumongo ka, lawan me, at dalawan iting ubas, sesen me iting tenam na kabud, ning wanan mong gamat. O Diyos, ibawi mo kami, king lupa mo, aslaganan mo kami, at mga ligtas kaming tune. Ing saup mo sana, mibye king inalal mo. Ing taong pigkaluban mo, king sikanan mo, kanita kapilan man, na kami dumayo keka. Pagkalaman mo kaming bayong biye, bangking lagyo mo, maus kami. O Diyos, ibawi mo kami, king lupa mo, aslaganan mo kami, at mga ligtas kaming tune. Pamamasang iba't king sulat daring Hebreo. Inyang Kristo, umeneng datang ketiking yato, nga nang sinabi king Diyos, ika eka maburi king sakrifisyo, o karing ayin, si Jame ing metong akatawan para kanako. Eka matutula king pamidaon karing animal, adurulokanda karing altar, o karing sakrifisyong kapamayaran, para karing kasalanan. Ngako kanitang sinabi, antimonong makananong may sulat tungkol kako, king rolyo ning batas. Ati ko keni, o Diyos, daratang ko, bantupad king kaburian mo. Pansingan niyo king sinabi ng mumuna, eka maburi, karetang yuyutos ng sukat mi daon ning batas. Nga nawari, karing sakrifisyo, ayin akakanan, ayin adurulukan, ang ponding sakrifisyong kapamayaran, karing kasalanan, at eka matula, kareti, at kaybat na niti, nga nang sasabi, ati ko keni, daratang ko bantupad, king kaburian mo. Nanupata, wawaksinala, ring minunang uring sakrifisyo, at yayalili na kareti, ing sakrifisyo ng Kristo. At ing kaburian na yamanwa ng tuparana, yapin ingita mo, mi pabanalanta mo king kapamilatan, ning pamidaon king katawa ng Heso Kristo, misan mo at para karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan taya ing mayap a balita. Sinabi ng Maria, metong kong alipan ning Ginoo, marapat kabud kanako, antimo ingkigkas mong amano. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ginoo manatiliya kaya kayo. at keka antimorin. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ginayak yang maklakbe Maria, marapal yang mintaking metong abalen king kubundukan ning Hodea. Karas na king balen ng Zacarias, pigaya ning Isabel. Kabud, dimdam ng Isabel ing pamamuge ng Maria. Linuksuya ing pungul kilub ning Atyana, at Isabel kinapmuya king banal ay espiritu. At gingkas na king masikan asiwala, nuan ka karing sablang babay, nuan niya yung bunga ning atyan mo. Makanano kong pangaintuliran king ing ima ning ginuko, datang ya at dumalo kanako. Pablasang kabudmiras karing balugbog ko, ing pamamuge mo. Linuksuya king tula ing pungul, kening sepupunan ko. Nuan ka, ikang sinalpantaya, king matupad ing amanong pepayabot na keka ning Ginoo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Good evening po mga idol. Masaya po kayo? Masaya ko po? O, masaya ko po, palakpakan tayo pa po yung apong Ginoo. Dimdam tayo po yung Ebanghelyo. Sounds familiar, na po? Nino po rin sinimba na po, magtas na mo pong gamat. Nano po kasing Ebanghelyo na po? Tungkol ya po king? Pama, misita. Ing dimdam tampong Ebanghelyo napon, ampoy ngeli, yan naman po. Nung napon, sabi tamo po, ika nang binisita, ika pa dapating magdala. Abaluta mo king Ebanghelyo napon, na agyang libutad ning kasakitan, libutad dareting pagdalanan, kailangan dalami nga pong Ginoo. Ay po yung pisabihan tamo napon, kaniting kaparehong may basang Ebanghelyo mo naman. Nyapin po, kabang mga di ko, nandinabak, isip-isipan ko, parehong lupa no naman di ngakit ko nga ako. Nano, kaya naman sabihan ko ka rin eh. Pero baluan nyo po, pepaisip ni nga pong Ginoo, karakal ko na po sinabi kay kayo, madibat po niyang mumuna, tungkol ya karing strangers, karetang kaduangaldo, tungkol king pamilya, kapataldo, o karetang mayaya di wangaldo, tungkol king atin grasya king pamanahimik. At napon po, sabi ko pin po kay kayo, na atin grasya o ikang manatad grasya at ikang magdalang grasya. Pag mayabang mo, kapangpangan tamo, ipakit tamo nung pakanan yung kultura tamo. Pero kaniting kabengyan, karakalta na pupisabyan, pero etam pa pupisabyan, ing Pasko daring makatuwa. Ing Pasko daring balang matuwa. E wari po ayo apansen, potang tutuwa ka, potang mikikaedad ka, ot bala mo, ing Pasko kabud nga lalabas. E mo na panamdaman, kaya mo nga manong kapangpangan nga na mo itang giligit, itang paninayan ming Pasko, yung eagerness na hintayin mo yung Pasko, nawawala na ho yun. Ibang-iba nung bata ka, pero potang matuwa na ka, ang gana ka mo atang pisamban. Ang gana kaya tang sisimba. Ala ng kapanayan. Nyapin, tetaya mo pupisabyan kaniting kabengyan. Ing Pasko daring balang matuwa. Ing Pasko daring makatuwa. Ibabataya po yung age po ning matuwa. Ilagay tayo kayong 40s. Di nga gadagadang mag 40s or 30 mo pin. Ning minsan mo na makayang panamdaman ng Pasko. Kumusta ya po yung Pasko yo? Nano na po yung sa diayo. Kumusta po yung Pasko? Dating makatuwa. Dating tutuwa na. Minsan po, ating ko pong dimda makaluguran nga na, makulit na ima, masakit na yung kautos, matuwa na kasi. Totoo naman po, wari ne.
Deng makatwa, masakit ng kautos, makulit na lang minsan, pota po kayo rin, demdam yun na po karing abe yu balita, o karing kakilala yu, o pota karing makatwa ken, damo po sabihan kayo. Pero masakit na kayong kautos, makulit na kayo. Minsan po, kaba pong mag-apostolate ko kayo ng metong special ministry, atin pong metong amigkwento kako, kukwento na nung pakananyang Miras King Ausandang Home for the Aged. Kareting baladaring makatuwa. Kwento na po na nung milyari kayo. At anyang kukwento na, nga na po, minsan po na, inagkat na ako rin ng anak ko, sabi da, Mami, tara may pupuntahan lang tayo. Sekeda ko ketang ban, nga na, at atin lang dadalan ditak mong imalan. Sekeda ko ka rin. Tangkay nga na, malaut-laut na yung biyahe mi, kung nabalo no, ka rin kayo papunta, kung nabalo na, yung itsuran niting lugal, at bigla, tinok ng kami ketang metong malapit, ketang asul a gate nga na, ketang asul a gate. At itang metong kung anak nga na, tinahid na ako, pababa, binaba kami, tinahid na ako, maglakad kami, papunta ketang asul a gate, tapos sanyang medyo may palawot na kiketang saken, yung gawa na kako nga na pinulay ya, migbalik ya ketang sakenan mi, serani yung pasbol, at saka na binaruruting saken, likwanda ko. Likwanda ko. Nga na pa pong dinagdag, balo ko nga na, magkwento ya, minsan panamdaman ko, pabayat na ako mo. Uli nga na ako makasawab karing pamilya ko. Uli nga na ako makaibye. Balo ko nang minsan, may sasakitan la, panamdaman ng pabayat ko, uling sa salida na ako mong panulo. Gastos na ako mo karela. Balo ko nga na minsan, pagbuysatan ko la, uling ko la kaluguran. Maralas, pagbuysatan ko la, mimimwaw karela, yung dahilan, naliwaila, no na yung sarili ko, mapaprostrate ko. Uling itang agagawa ko sana kanita, ko na agagawa ngeni. Mangay na ako, magkasakit na ako, sa salida na ako mong panulo, marine ko pinkarela. Nyapin po nga na, anyapin, kubalo nga na, o tagawa da rin nga na kukakoy ni. O inugseda ko anting basura, nga na po niting matwa. Inugseda ko antimong basura. Kariti pong aldo, dimdam tayo pa si Bayo, iting pamamisita, ning Indong Birhen Maria, kimpisa ng Elizabeth. At sabi ko po kayo napon, Elizabeth ang po'y Zacarias, matuwang-matuwa nala. Sasabihan na po mismo ning kasulatan, matuwang-matuwa nala. And first time na po magbuktot, Elizabeth, anyapen anyang ibalita ning anghel, kang Maria, iting magbuktot ya, at makanyan mo naman ing pisa na ika-6 na ng bulan, inggewa na po kanu, may malagwaya, mendala siyang munta, king kayang pisan, anyapin ing kutang, at may malagway Maria. At mindala siyang pintalaning kayang pinsan, anyang abalita ng magbuktot ya. Bali po palagay ko, at may malagwaya, aisip na siguro ng Indong Birhen, kailangan na ako ning pisan ko. Matuwane, sumangit ning kayang ketwan at inyang maragula responsibilidad dadalan. Kailangan na ako, nyapin mandalas ko, nyapin munta ko, nyapin kaniti pong kabeng yan, akit tamo, para kang Maria, ding matwa, lapatapon, nun importante la, at dapat lang saupan, at dapat lang bisitan. O yan po, yung tuturo na kay katamo ng Indong Birhen Maria, kaniting kabengyan, sabihan na mo, kailangan ko yung sahop ko, at balo na, nung kapilan niya ipagkalub ing sarili na, matwaning pisan ko, mamalagwa ko, at ipakit ko, iting gawa ng Indong Birhen Maria, pepakit na po, kimpisa ng Elizabeth, ampo, kang Zacarias, na importante la, at inlapamurin ulaga. Kumusta ya po yung Pasko yo? Ikayong makatwa? Ikayong tutwa king edad na? Tetam po ko lawen, kaniting kabeng yan. Nung kumusta po, nung pakananutalang tatratuhan, ding makatwa, wari maralas, bastos tanala, wari maralas, pagkalyanta nala, wari maralas, pagsistita nala. Totoo naman po,
maralas makulit na ko po, ikayong makatuwa, na minsan kailangan din akong gulisakan, banta, damdaman nyo mo, hindi kaming sasabyan. Makulit kayo, makagisan kayong pasensya, pero kaniting kabeng yan, turuning indong Birhen Maria, aliway ting lalawenta mo, ninasawpan la, pakamalan la, at paramdam ka rin ang importante la. Ela kabudating basura, kayari ng may gamit ketiking yato, kayari ng binyay nga gana-gana, ugsemon la, paboran mo nala, no. Iparamdam tampo ka rin la, nung pakanano jay ting ulagada, ing importansyada. Minsan po, kaba po nga tsukin dalan, maglakad, at na po karakal magpitpit, magbusina po king keting metong nga lane. Nya po pala, atin po palang matuwang maka-e-bike. Talagang manggalaiti no nga po, siguro po mabubuisit na la, uling nakabagal. Totoo po, mabagal na kayo. Pasakit na ko ang kautos. Makulit na kayo. Pero ay po paborentang tining bengengayli, ita mo yung isipan niyo na para king indong Birhen Maria, importante kayo. At tuturo na kaming anak yo, ikaming anak pa mo, nung pakananda kayong di ng importansya. Nga pinabaluta mo, ing Pasko, eya mo para ka ring anak ang mga lati. Ing Pasko, eya mo para ka ring kayanakan. Ing Pasko, para ya mo naman ka ring makatuwa, ka ring makidad na. Kasi po, baluyo, maralas, sabi ko pinandinumpisa, potang tutuwa na kabala mo, kabud niya lalabasing Pasko, ang pong balam, wala ng bayo. Minsan po, ating kong kitnan, ay kung po balo nung ikayo, panamdaman nyo mo naman ta, itang bala mo, lumabas na yung Pasko. Sapat na itang may kasimbakang bengi, may kasimbakang Pasko, yari na. Balam mo, responsibilidad mo na ito simbaka, pero ali, kailangan panamdaman mo, ing Pasko, eya mo kabut lumabas, at ating bayo, kaniting daratang nga Pasko. Eya, para ka rin kayanakan, eya, para ka rin anak, nun para ya mo naman ka rin matuwa. Again, the question, kumusta ya po ing Pasko yo? Ikayong makatuwa, ikayong tutuwa, at ikayong makiedad na. Indong Birhen Maria, at inya pong pepakit ya katamong at lungbage, kaniting kabengyan. Pakanantam paramdam ing Pasko, kareng makatuwa. Mumuna po, uining yawana. Para kang indong Birhen Maria, panamdaman da, ing Pasko, reting pisa ng makatuwana, deting matuwana, king yawana. Mumuna, ing presensya na, ang po'y pamamisita na. Pota po palang bibisitan talareng matuwa, pota po palang pakipagkwentuhan talareng matuwa, pota po palang ing presensya tamo pagkalubtaya karela, panamdamda na ing Pasko, yapi na ita. Kaniti pong daratangal do, gampo sali kayo mo pong meto nga duster, di na nyo na pong Vicks, katingko, hampaw pong lipstick, ibiyaya po karela, paramdam nyo po ita, mura lang po reta, eko man may gastos maragol, pero palagi ko kapamilataning kaya kayong presensya, ang po rin kaya kayong bibit-bitan, panamdaman na ing Pasko, reting makatuwa. Amen po. Kakadwa pong pepakit ng indong Birhen Maria, panamdaman de po kaning Pasko, reting makatuwa, potang lilingapan la. E wari po liningap na ng indong Birhen Maria, i Elizabeth, at karin penamdaman ang Elizabeth, nung pakanandin at ang iyong Diyos, king pamibiyebiyena. Anya pining mismong anak, king sepo po na mesayaya. O yan po yung gawan tamo mo naman, nung mumuna, kailangan ng presensya at ing pangatsyo mo, kakadwa, lingapan la, saupan la, ingatan la, dakal na po karing makatwa magkasakit, dakal na po karing makatwa, wawasan na mo. Anya kareting kaurasan na rin Again, paramdaming pabayat la, paramdaming istorbo la. Palo ko po, ikatamo nga natin tang kamagana kamatuwa. Detang uugod-ugod na, detang bagya na lalakad, makagisan pasensya. The second thing na ituturunan ng indong Birhen Maria, lingapan la. And the third thing na kailangan tanggawan, na abalo tamo king indong Birhen Maria, happening
di na lang importansya. Di na lang importansya ding makatwa. Ela ka badugse, ela ka budtatabi, mo paramdaming pabayat la. Nung sasaliyo na lang pong panulo, panupaya yun na po. Sopan nyo na la, bahit kanta panamdaman daw, yung importante la. Kaniting darating yung Pasko, dating atlong bage, ilang tuturo na kay katamo ng Indong Birhen Maria, liban po tang muntaka ating kang bibit-bitan, aliwa mo po ita, yung kekang presensya, yung pamaglingap mo karela, at importante la, sapat na po ita, ban panamdaman da puring makatuwa, ing Pasko na. Amen. Palakpakan tayo naman po yung Indong Birhen Maria. Balwan niyo po ikatamungan, tumuatamo. Ikatamungan mga inatamo. Danasan tamungan po yan. Anya pineta na paranas, kareting makatwa, itang etaburing danasan, kareng tutuking panahon. Di nan lang importansya. Paganakan la, mananasan ng panamdaman dagyang miminala, agyang sasakit no tud, agyang sasakit no gulot. Importante la pa mo rin, ela pabayat, agyang masusubo ka, pasensya, panupaya mo la. Then ka rin, panamdaman daying Pasko na, king karelang biye. Ang paanyaya ho, again, sa ikapitong araw ng ating pagsisimbang gabi, 2 simbang gabi na lang ho, niyan, Pasko na. Yung paanyaya ho, ang Pasko ay hindi lamang po para sa mga batang maliliit, hindi lamang para sa mga kabataan. Ang Pasko ay para rin sa mga matatanda at mahihina. Anyapin, paramdam tamo karela, nung pakanan niya kaluguding apong Ginoo, lalong-lalo na kareting panahon na rin eh. Huwag paramdam na pabigat sila at istorbo. Huwag silang husgahan kahit mabagal na silang kumilos. Kaya nga ho, nararamdaman nila na nagdadaan na lang yung Pasko at parang wala nang bago dahil din sa atin. Pero sa gabing ito, huwag ho nating hayaang daraan ng Pasko na parang walang bago sa buhay nila at parang dadaan na lang yung Pasko. Sa papaanong parahan ho, yung gagawin ho natin nang maging espesyal ang kanilang Pasko at mayroong maging bago, yun ho yung sa pamamagitan ng pagbisita at pagkalinga ninyo. Amen. Kaya nga ho sa oras na ito, again, 3 bagay ho yung iniiwan sa atin ng Inang Birhen. Yun ho yung presensya at pagbisita. At ayo po kakalingwan, ating dala, nagyang nano mo, masaya no po rin, matwala rin. Kakadwa, ing lingapan la, saupan la, king karelang pamagkasakit, tahiran la. At katlo, ing paramdaming importante la. Ating kayo pong kayabe matwangene, ating kayo pong kayabe matwangin kaya kayong pibale-bale, kaulan nyo naman po. Ikis nyo naman po, agyang rugong babao nung kay, ne? Pero again, oiri po yung gawan nyo. Banta, may kabayo, pota kasing matuwa na ka, balam wala nang bayo, balam dumalanam, no. Kaniting kaurasan, ibayo tamo yung hega-naga ng panlalawe nga ito. Gawan tayong masaya yung Pasko, masaya, Pasko, para ka ring anak, nun para ya mo naman ka ring makatuwa. Amen. Palakpakan tayo po yung nga pong din. Talakad tampong ngeni at abe-abe tayang ipasyag inke katamong kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang King Banwa ang ponyato, at kang Jesucristo ang bugtong anak na ginuta mo. Pengagli King upaya ning banal espiritu, mi bayit kang luwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi papuyak King Cruz, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungal dos sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukya, wananing Diyos, ibang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye ang pong mga mate. Sa salpantaya ko, king banal espiritu, king banal akapulungang katolika, king pamisamak daring banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang nyering mete, at king bie alalangga. Amen. Para king pangakabos ning meto yato, i Kristo dinatangya,
banto para na ing kaburyaning ipana, king kapanaligan na king Diyos, ingnuan na Birhen Maria, inakman na ing sarili na kanitimoring kaburyan, makisan metong tamo king panalangin, tatanggap king kaburyaning ipata mo, kikatampong ipakibat, Ginu pakalulu, ulitan tayo po. Gino pakalulu. Bang i Kristo, mapaminto king kaburyaning igpa, ang tabayana na laring sablang anib, ning banala kapulungan. Manalig ka ring pangako ning Diyos, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. Bang i Kristo, ing kapayapan tamo, patahimika na ring duldul ning pamipate, ang ponggera, kaniting panahon, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. Bangi Kristo, amabiyebye, mitmong kababan busal tamo, ilapit na kekatamo karing pakakalulo, ding magdilidiling ampong mga inipan, at ding mipaboren kaniting panahon ning Pasko, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. Bang i Kristo, nuan abunga ning sepupuna ning Birhen, turuana nakatamong lugod, ampong parangal kang induna, karing pibale-bale tamo, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. Ngeni adwan tamong sarili tangkap. Manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. O lubos mayupayang ipa, inganak mo di natangya banto para na ing kaburyan mo, ban may bayo king sablang bagi, ding panalangin mi, ilaganap de sana ing kayaryanan ning pakalulu ang pampamag malasakit ning kapayapan ang puan katuliran, itiyadwan mi king kapipilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo, matanggap ya arapan ng Diyos ipang lubos mayupaya. Tanggapan ni saning Ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ampong ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ay ipami, King kapamilataning upaya ning banal na Espiritu, ing na Birhen Maria, pengaglini ing bugtong nga anak mo, mananasanang ing mesabing Espiritu, pabanala naman deting ay nayayampang mi babo ning altar mo, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At keka antimorin. itas yula ring pusoyo, Makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon no karin man, oy pa, Diyos sa malugod ampong maganaka, pauli ning misteryo ning indong birhen. Ibat king matuwang kasalang, miras ke kabiing kasiran, ibat king sepupuna ning birhen, ning anak ng babae ning Siyon, tinubo neman ing pakabsike kami king tinapering anghel, at sinibulya para karing sablang tao ing kaligtasan ng pong kapayapan. Ing grasyang binating na kay kaming Eva, binalik na neman kay kaming Maria, kaya induring sablang tao, ing pangaindu mayatbus ibat king kasalanan, at ibat king kamatayan, mi buklat king kalam ning bayong biye, nung nukarin, mi palalo ing pamikasala, lalo naman maglapo ing pakaluluna kang Kristong talapangabos mi. Inyapin naman, ikaming manenaya king panyatang na, kambering anghel ang ponting banal, ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o iba, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nitay panigapumi, itugtugming espiritu mo ang timong titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala at para kay kami, gawa nalang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatanda nami pa, kanitandeg mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamayla sa ampuan kamatayan. Kinuha na ing tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso ne ing tinape, dinwang neiti ka ring disipulo na at ngana. Kuwanan neiti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha na yung kalis,
Pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri. Dinwang neiti karing disipulo na at ngana. Kunan neiti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayu ampon alangagang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na ring kasalanan. Damtan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ngeni gaganakan mi o mapamakalulungin pa, ing kamatayan ng pong pangasubli ng mebye, darawon miya keka iting tinapen ng bie at ing kalis ng kaligtasan. Layun ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo, king katawan ang pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal akapuluhan mo ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, e Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang puan diakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King katahimikan na puring kay katang puso, ganakan talapa mo rin ganagan ng kamaganakan tamo, ima tatang apo aminuna na kay katang. At ding ganagan ng meyaw na biye, king pakalulo mo, idala mo lang ding sablang meyaw na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kambe ning nuan na Birhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing kaluguran ng esposo, kambe ring nuan apostol at ding sablang banal, ang mabibiye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon, apuryan ampon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Hesukristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupay ang tuto, kagumding Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggamam kingalan hanggang, pupurian dakat parangalan, manggamam kingalan hanggang.
Manalangin tamo para king panyatang ning pamagari ning Dios busal tamo. Ikhabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning pakalulo mo, parati kaming itimawa, king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan mi, impanyatang ng mipnong ligaya, ing talapangabos mi, Yeso Kristo. Diyos sa ipa, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiyak ko kay kayo. E mula sana mabalikdan, ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpatayanan, ing banal akapulungan mo, lahin may pamayapan ang pampisan metungan, agbang king kaboryan mo, ikang mabibiyan pang magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili kay kayo man. At keka antimoren. King masayang paralan, ipakit tayong kapayapan, king metong at metong kapayapan po. Miserere
ing kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, mapalad lang ring mayawos king apuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkasmiyang amano mo, kumayak na ako. Katawan at kaya ng Kristo, isa sa daktamang sanak ng biya na langga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupaya, ngeni tinggap miya iting waganing alangagang kaligtasan. Sa upan mo kaming magsadyang lubos, king milalapit ming pamagmasusi karingaldo, amigdalang kaligtasan ketiking nyato. Bamiyang lalong matampang apag masusyan, ing misteryo ng pangabayit ng bugtong mong anak. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Maya pabengi po kaya katamungan. Pwede tayo pong palakpakan, inga pong Ginoo. Ditak mo pong kapabaluan, mumuna po, bukas po, fourth Sunday na po ng kaya katamong Advento. Ngayon po tintamo pong misa, 8:30 a.m. And then kaya rin na po nita yung simbambengi tamo po, kalupa pa rin po ngayon nandin, mga 8 p.m. na po ning bengi. So bukas po, 8:30 a.m., mikitikit tamo po para king kapat ayaldo na po ay for Sunday o fourth Sunday na po ning kakatamong Advento para po bukas. And then po, kapasalamatan po kareng kakatamo pong mag-offer, palakpakan tala po. Para po bukas, kareng mag-offer tamo po, kareng pong music ministry, cooking oil ang po pong condiments. At dito pong bisa rin pong midake, king karelang regalo, king karelang biyaya, amani batan king nga pong Ginoo, mapalyari tamo pong midake mo naman, kalupa dareng king music ministry tamo po, bukas pong misa, ning kakatamo pong simbambengi. And then, katlo, pasalamatan talangan po ring meksitagon, nganing misang simbangbengi, palakpakan tayo po ing balang metong kakatamo. Makanyan mo naman po, pasalamatan tala po ring ganaganang mag-serve, ang pang migpagal nganing simbangbengi iti. Mumuna po, kareng kakatamo pong media, kareng kakatamo pong choir, kareng kakatamo pong altar servers, kareng kakatamo pong EMDC, kareng kakatamo pong LECCOM, kareng kakatamo pong Asheret, ang po ring aliwa pa pong mag-serve ngayon kabengyan. Pasibayo po, palakpakan tala po. Kalupa po yung announce ko karetang milabas aldo, itapong bukas palad, tulong kapwa project, kating pong magtinda, katang gilid, for only 300 pesos, itapong crucifix, and last supper is 650 pesos, para po panyaw tamo ka rin kapatada, ay ta, ang po ka rin magdialysis. Deni po, personal kaya pong apostolate, at kaya pong pamanyaw po, takal siguradong may bayo biye. Amen. Again, paganaka na po ning kapitungal do, ning kikatamong pamag novena para king daratang nga Pasko, ing Pasko ay ang para ka rin mga lating anak, nene para ya kikatamong ang lalong-lalo na pati namurin karetang makatuwa. At tuturo na katamo ning indong Birhen Maria ng atlong bagay kaniting kabengyan, ban kanta panamdaman da naman dang makatuwa, na iya mo kabudla labas sing Pasko at ala ng bayunaw. Kaniting Kapaskuan 2024, iya kabud lumabas at ring bayong mipalyari lalong-lalo na kareting Pasko daring matuwa. Nano po ito? Mamuna, ni Maria pepakit na kay katam, panamdaman da yung Pasko, potang ing presensya mo, ang po yung pangatsyo mo, ay ibiya mo kareting makatuwa. Kakadwa, impamaglingap mo, ating kakatlo, potang panamdaman dang importantila, king karelang pamibiyabya den, panamdaman da, kareting matuwa nga rin, nakaluguran tala, at Pasko mo naman, king karelang pamibiyabya. Amen. Talakad na po. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimorin. At bendisyonan na kayo ng mayupayang Diyos, kambeda rin kay kayong buong pamilya, king lagyo ning igpa, at ning anak, at ning banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, bang luguran at suywan, ing apong Ginoo. Salamat kin Diyos.